Tang hadian kato ke depor bagi kenuhun seng balang jong ke HYC ka kop bat ke HNM ke badan hagalama jong ka komso ke penlong ya ke jingya pat ba bante ya kilamayong bandawa ban pentrekam ya ke lain permit ya ke bala penlong hanong po kalami pat sa katma ketien hapadeng kinong yalam ke HYC bat kinong yalam ke HNYF ubadeiru nong yalam jong ka association jong ki auto rickshaw tak hadu bakaladon ka jingya keta akti hapadeng kini kinong yalam Kani ketmaktian kebala poich kani kejingnya keta akti hapadeng ginong yalam ke HYC badu presiden ke HNYF Northern Region ubreiru presiden jong nongpo region Auto Owners and Drivers Association. Kalaja hadian ba kini kisang halang kila penong ya kejingnya ki banra lamayong baru ban pendeng lamayong ya ki auto rickshaw ki bakama ya kata nongpo klem kejing pentip jong ke association. Layo jeng tip bagi nong yalam jong ke association jong nya auto rickshaw ki bakama ya kata kiladap da kejing kendit mansusya pendeng lamayong klem da tip ikadau ko babiang ha kabakladon kejing ekran hapadeng kinong yalam jong ke association banweng no ikini kilama hadin kani kinong yalam jong HYC kalayo jing tip balaweng ikini kilamayong bat klialit ban tokit bat ha kade kapor kalami kani katmaktien bat kalami ru kejing jrong kti hapadeng kinong yalam ke HYC bat kinong yalam jong kani ka auto association Kini kejing kan ada pedang kinong yalam ke HYC, bar kinong yalam jong ke Auto Rickshaw Association kalau poi seduk kini kejing syak tak akti jong uba Marcos Martin ubadi unong yalam ke HNYF Northern Region. Bar hadian kani lo ujoru dek ejahar ha katanat nongpo. Nah kaliang uba Marcos Martin uleh tu bahagian karali jong keseng balang ke badan napok kalama jong ke Komso. Kabagi la pendeng lama yong wat ki kaliru. Kum keseng hi kam syem layo jing tip ye bar kani kejing le jong kini keseng balang Uloong bakala ban keta ya kejing terikam jong ke association. Kumta kum kinong kitkam jong senjuk kele keren ru halor kene kebenta. Nrai hakum ngapor lawan mi penban kinong yalam kibala suber ngem yaki. Nong yalam jong kini kinong nya auto rickshaw. Kadau kubala penlong yi khot jong ke auto association ban keren halor kum kini ke program pendeng lamayong kalong babun sien. Tang namar kejing sim benta hakum kini program te lamayong Kinongnya auto bagi try bonsin ki mat jeng namar bagi ju sya tokit ahi bor jeng sorkar komta baru bor haswa bandon kum gini program kisenjuk nik sang balang bofer ke ju ajeng tip shwa syaka association halor kini ke jengja nakaliang ke nongpo region auto owners and drivers association kala penrem jor halor kini ke jengle jong kinong yalam ke HYC kiba klem kono ke jeng sngu tho ke bajanai halor kini ke jeng sngu jong association halor ke jeng pendeng lamayong yaki kala jong kti ya unong yalam jong ke association kita baru kimi tu ya girong te kena marata bat gadaru kimtep mo kita baru tu bukli tengok nak ki lawan swakai tak lawan kita gibri batek dengan seikran te kensan kita kedon ke bapun ingat kam bagi di semalam tengok ngah kuat bani kedua ingat ha pon pok tengok ale wan ye kedua boleh anda lai kedua ngi kran di ong ba boleh pi persyak ini boleh pi persyak ka jite lamayong tingong akan persyak andre ngi kuat bantep ba mono batek telah dadi pi tu sai tang kecing thok engap bangan sai kan la sai ngin sak keli hagi bor bapek ke distrik ba lese go auto kedon ke persyak surkar mo bangaku presiden dengan tip terung ada jithok kan kenapa kan stan de kim trek tigi ong ba medi wei mo ngan ai jithok eme wat ya ka disi ngi mai te kata kari ke jing kran nak liang te hari ke jing kran kami ke jing takti nga te ngai lek bani dai le de te kita bakam bagi de ki khot jong ka HYC wei dengan itu mo ba kata ni kong udai Hercules shooting nang ta baar unu punsit udai ba mission tron mat balai ki don hi weru banga itu ba udai general secretary jong ka unit jungi auto ocean hi mudan ka HYC iong tak silau ni finish lah tengah lah keren ni kikat bala ba baru kisang halang haki bakile kana kana ka jing persyak sukar ki pu ke jing thok engau pe ngil sai ngi don kam man persyak kita lande ba mi sekmat ban dawai kata ngilek kata auto juping ngong tele nai gane omtar kolong bang ikan persyak ki sujungki kita kena kolong baki wan bet haki jing buai ki takti nga ki ong bang persyak LP kan persyak LP ngiru ngarong dan sing balang hi hadu mentangi dawai LP ngi persyak si henry ki pat ki wan ban atak nga ki sok kidat nga bat rengkat haki jing don wei kin thai mo para jungai wan nanti ye ini ru takti tolong bangis penram tina kaliang jong ngi kesunjuk nya auto hapo gane ka satri jong ka nongpo region auto analysis nomor kin akti nga klem dau tenogrem jing buat jat nga nak liang junga ngan pernah ke ban boykot ya kini ka la panong kini ki HYC bat kini ka tim ke ba dan menta bannya takti yang aku sakri jong ki nong nyao to bat ka pakulu kwai ngila panong la sha ingin pernah ke jing ki ru le sa panong ba
ka jing le tan pot ku suki yangi ki mai ya kata ka galat ingi bangin tip ya ka hok lajong mo balai keja kumne ditang na bang akli rabar to balai pite lamayong kiwan ban chop pendat inga ngam laon peng le timtang hidan hapo police station ni prem iki ban yun file ka komplain iki ma ki pulit ki di benle te ban kami kini ki bri motor ki runar ala punang mensi bencai ka hidi kiat ka kam bali semalang ki sho ayu glu uba tip uba ban tip ko hok ringang su punong haba ngadai unang alam jong ka klon ngadai ban tip ya ke ega baki dukot jengakile